Tunapoendelea kupokea, tafadhali tulikubaliana hii ni ibada ya maombi. Chukua nafasi hiyo kuomba ili Mungu atusaidie. Alafu hapa nyuma ya familia kuna mahali ambapo tumetenga kwa ajili ya watoto wa Hillside. Tafadhali jua hii wamekuja kusindikisha wenzao. Tafadhali tunaomba, tafadhali naomba, narudia mara ya tatu, tafadhali tunaomba, hebu tupatie hao watoto nafasi na tusikilize vile waelekea
waelekezi wetu pale wanakuomba, tafadhali tupatie watoto nafasi, tafadhali. Watoto wa Hillside tafadhali wapatiwe nafasi pamoja na walimu wao, naomba tafadhali waelekezi tuwapatie nafasi. Thank you. Wale ambao wanatii, Mungu awabariki. Tafadhali, hii ni ibada ya kanisa. Tungetaka vile tunaomba na our security officers hadi tuwaruhusu waje wawatoe, hatungetaka hiyo. Tunawaambia wasikuje, ndiposa tuna machemanzi. Tafadhali tupatie watoto wetu, wanafunzi nafasi. Thank you. Tuendelee.